Bisi ya mubunge mwekuru kaunti ne Meru ni riungite kaluti ne wodi ne Kirangondu na kwa jana utethio bointo mwanya mwanya nyuma ya nyomba ya Njemwe kwa kimya kithiru njejire hirina na bathato bari na mawathe na kinyethe ya tigirwo kiene nyuma ya mpanga ya Mwanki kumira na gutika nyomba cha ithatu yite na kuthiraburu. Marion Karugi na ripoti je. Obisi ya mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia wijekene ya mama safi ni kinyeti otethio boirio na intobia kumamira kirenja imwe nturene ya kalutine wadini ya Kirangondu gishionekia ubunge Kigembe Central nyuma ya musi yoyurina na bathatu ba mawathe kuirwa ni nyumba ithatu intobia yonthe kuithira bationokeka tukiumia kithiru Mwanki wa ithire nyumba yonthe na intobia yonthe byari nyumba na ripoti ni yaringirwe kwa obisi ya Mheshimiwa Karambuka Ilemia na nonto Mheshimiwa Karambuka Ilemia imwe Ekuru okiao aombo to obisi yewe kaba batu ya kena tumba kuya ndene musiyo to baretera bya kuria baitaria kaumuka Mwanki family yene sokete nkatho nonto ba mama safi ubarikana kaitaka bakuromba kiraro kiri aturi ndogirende tha Mwanki yoatire kinya mabati yuko wata mabati ndonkumira ndawatagana kamontu ndaina kamuka disability nonto kangi kaituru ndo ko yanda atura nako rankwira mama safi nankamura nibo aburu nonto mbokinya kwayo nonto tekinyongi ndironera asiare nyumba ithatu lakini siombere goya batombere otethi ginyangwa kinyabia kora biari gubi tombere otipi bombere gutaguo na monga bai ngwitike family kairomberi nyumba rutere anturene tikimamo bokona Kristini ne dhorena changamoto sana mara mingi ngwitike nare atwana tuvatu twa disability kama kaombere ko pass twatiara twili na mukuru owe I mental challenged mukuru ya tomba weta kuria kinyaka antu kinyaka nini omba kureta ke family je mwekuru noeni kiangiba ari ya wateleta twana twa we 24/7 nonto no kira kutia mwana akiotia mwana omba kinyako kutirima mwana oro we kuthulumiwa ni bakuromba antu bawendi boboya ubatetheria usokanirio turo tubawendi boboya antu bakiao tusiumaniri tuwatane njara kenda mwehuromba kuona ko kurara loya harara anturene ringi ibo kuibwa thinere ri musioke kinye kwithirwe na band disability ana bele tisa challenge atumbenya kumanenjweta kibarua no kikari tafadhali na nkuromba atongori ba Meru County ba wondi etu ba kinya MP etu tutetheri mamora kumbika ikundi bionze be Meru County barabomba kuthwa baina kintu bomba tethia ke family ibe turi bomba tethia family nyana begura na kinyangua no tinkuona mama county na baretere mikondoro inkuona ria miringiti ria ngona itanda biria na kinyato bia kula to kai tula bomba kuina tu kuibo bange barabomba tutethia ko donate family ni kenda komba kuinuka tafadhali tukuromba bombe otethia nkiripotera weru weekend kumembe Beto Marion Karugi wa Naftali.